Ka BJP Meghalaya Unit haka shiterik unailar arhajar arpuar. Kalalit bani kendo iulat kejelau Satyapal Malik bandawan badi ban penkendri akamno yau Deputy Commissioner badu Superintendent Kipulit ke distrik West Garo Hills. Kenang banyo ekahok ladadon kinuginu kijeng tokit kenang bikin long kibayat bed. Ha kejingekran bikilat patai kubor ha keshitrik unailar arhajar arpuar Presiden ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulong ba kejingkwa jongki banwengno ikiniki hek sorkar kadinamar kejingle apalat jongki. Ha kabakila kenno bakila khot hajar yaki dikot kamtam yu General Secretary ke BJP Hatura UW Dango. Ha kabakila bu adu henriu nehinyo kenta klemshim yakanu ke statement. Shosho uba Ernest Mauri ulong bahaba mau kumunong yalam keseng ulabu kejingkeli kimshim nala aban ai kanu jubab. Bat ulong ru bagi election kelajan kwa bakum kini kenja. Namar barok keseng san pertegi dan la kejong kahok terikam hakari sensyar patba. Ulitu panakaliang jong ulat ular ban pet helor kening akam bat ban le ekberan kam. Ulong ru panakaliang jongki kikwa abandon dekat kenhun tokit kepala luat. Halor kejing syakot hajar jongki dekot baginong yalam ka BJP Harilum Garo. Ikwa ba barok ki parti ki don la kejong kahok bakin terekam kane ke dikari sensyar patba ni don kahok bani kasian lane ban le ikanu kam lamba ki parti boker boker. Te krang bakan yai baik te ngikwa ngistan ba. Gubernur ulong bo unpet yakni kam bat unle ekabron kam ni kwa ru bandon kata ka independent judicial inquiry kabom ya syaliang yanu kata ka bang kwa tangba hagajing pet chunga kum utau he chung ka parti ngai i ba ka parti hapo Garo Hills khamtam hapo tura ka kiu ba le se kala bandai kata ru sebentar namna ban banta tangba ka penisai ba ka parti BJP ka klan hapo tura bat hakiway ki benta jong Garo Hills. Pi ban mi no na kajing kersian ni kani ka sarkar kandai karai na po Delhi. Ngingi abi karai. Lara ki ong yangi ban mi no ngilak loy. Kandai nginom la ban sim ni kani karai halade hakipor mun suaru ngal ai kata ka statement na po press ba ya kani ban withdrawal dan ban support kandai bit na po Delhi. So kano try kan Islam na Delhi ban ai karai halor kani kata. Kumbolong menta kanom Islam su namar ba ya ka ai ka report ka bakikwa hakabadai begini kikis nakaliang ngejongi kung ke parti nggak ada banta aski. I like pengin up makin ai ya ke direction. Kumba pi keno ba kadon harassment ya ki khot jong ka BJP ha Garo Hills. Nakaliang jong kaseng kai ke ba balai pim ujar pada ka FIR persya ya kan ni. Namar ba kajingle kadai na uta Superintendent of Police. Te na kata-kata ong ya chwa dengan ke step ke beningkong banweng yaki. Reja baki nang lek pat syakmat kemut ngile ay kemudian kam. Namar ngidon ke likalsel ke bopet sepang kaan da kiru kin advice yangi ladon kam ngile kita. Ban yakren ba sarkar lada dei sya baki le kum kita kikam dei banweng yaki bat kebaar ula menjuru ba un ai kata advice sya ke sarkar bahkan don kata ka independent judicial inquiry kabalai luat ban pet yakini kijing dia balong. Yeah, it's purely political vendetta. You see, while taking the raid on the 22nd, why only one media involved? Only half media. You know better than me. They should call everybody, so that do that instinct operation, whatever they say, they should call everybody. Then it'll be fair, no?